Ayo Neng. Neknya. Nek. Siap. Siap. Berangkat. Aduh, Ini bareng. kita baru main deh tadi, euy. Cikalah Neng. Kumaha tuh? Turun. Ini mah biar bensin. Aing mah. Dorong. Aing. Cepat Neng lu naik, aku mah dorong. Kumaha itu? Siap. Siap. Berat euy. Ini berat. Banyak deh euy. Apa deh kok kayu juga ini ada kayu. Tidak tuh sangat berat. Kayu itu. Ya tuh. Kayu. Lumayan sama Neng, mana Neng? Kayu. Kayu aneh. Bye. Apes. Naon? Apa kalamat? Eta teh Cijulang Kidul. Oh, apa? Ayo, yuk. Jauh tuh. Ah, deket tadi dinya. Nah, 11 km. Paling ke 2. Oh, non tuh Mang. Har. Ngojek nih. Moal lah. Si Bobo. Nuhun nya. Ah. Apes deui wae. Bang, kade. Sok ngomongnya. No. Asa kempes ieu teh. Wah, kunaon eta? Tinggu naon eta da teu kempes mah tapi galeongan wae. Cing. Naon? Ah, ieu mah kempes tuh aya paku tah. Wah. Nah, itu aya bengkel tah dihareup. Jadinya dekat. Oh, tuh, nuhun nya. Iya, siap. Aduh, udun aing di idak deh. Apes. Gimana wae, Bray? Ojek biasa. Naon si mancangot di kurudan mesti dibere kalau di kicenan. Naon? Santai lah, gawe. Minta tuh udun Ayo gasak kieu. Lah bayar tuh daripada umum dia. Iya tuh. Lah. Mana gasolina? Boga gasolin teh tadi nungan gasolin. Terus kumaha kok kudu dihakan? Ayo beuki mah hakan we nah. Dia mau dia tuh euy. Ayo ud. Kita mah pinya. Ayo rasa yang kita tidak. Ayalah, dulu ya. Ayo gasak kieu euy. Bayalah, steng. Hagan itu aya saya kenal saya itu. Ini ngahol keur ngara ulur-ulur beureun. Yang naon ulur cenah. Ami kuat. Kudu kitu we buat mah yang ieu teuterak di kadek tuh kasieun. Barang wae. Tunggu kasieun. Barang wae ada enggak? Yang piknik atuh kos batu deui. Daripada piknik wah mending keneh ngopi sare. Di tahun baruan main iki wae. Wak jahat lu itu, Wak. Mending keneh sare, inget anda mah. Gitu ya. Heeh. Ting sare. Ting pakai sedekahnya bukan duit mah. Heeh. Masjidkeun infak. Kamerana sedekah jariah. Nah, kasihan, Wak. Dewasa banget halus. Mana? Awas ya teh sawan.